Uthi ke awusho bafu. Kwale story lesi owawuthi ufuna ungitshela sona wangangitshela. Lesa bafana bana bakaZondi noma Oh, usho lesi sabafana bakaZondi esaxabana nabo etavern. Josamthatha. Hey. Futhi yabona mfethu ngikutshela ukuthi kwafika amajita ngathi ngibuye emsebenzini sasihlala namajita angakithi sasiba u4 mina ngangos4 siqashile ke kwelinye ilo umunye umqasho la eNanda yabo siqashile ithina lamajita awu4 ngathi ngibuye emsebenzini ngelinye ilanga kwakuyisikhathi sika December silungiselela ukuthi hayi soye emakhaya sathi kwase ngathi uma ngibuye emsebenzini uma ngibuya ngashintsha uma ngibuza kwathiwa labafowethu laba bangakithi abekho balapha elokhunye etavern hayi ngisuke nami nginikele khona uma ngifika bahleli nomunye bahleli bawu5 mina ngafika ngabo u6 omunye umjide kwathiwa ubongani umunye umfana ekuthiwa ubongani bese kuba omunye waseMozambique ekwakuthiwa uMoses bese sekuba ilamajita kangakithi uSenzo uzwe bese kuba lo okwakuthiwa usiyabonga so ngikutshela ukuthi ayi bahleli ke bayaphuza lapha hayi nami ngifike ngibambe nami i2 ngibeke lapho sihlale phansi siphuze kusho ukuthi kuyaxoxwa la uyabona ukuhlala nomuntu ningajwayele ngoba mina lo muntu lo ngangamjwayele lo wakaZondi lo mfana lo wakaZondi bathi wakaZondi ngala endwedwe so ngangamjwayele uhlala kodwa khona la eNanda ngamjwayele ngababuza ngabizela eceleni ngabizela uzwe eceleni ngathi hayi lo muntu enihleli naye wake wasemchaza ukuthi hayi omunye umuntu ajwayelene naye usanda kumjwayela futhi naye angazi wayembonaphi komodla kanjalo basibe noma wayembona yogibeli angisazi ukuthi wathi wayembona kodwa nje ukuthi bajwayelana bebonana emoli base wasecela ukuthi akamshayisa ubhiya ngathi wayemshayisa ubhiya basebeza bonke ke ngale basebeza bonke ngala ngalo lo suku bathi beyothenga emall beyothenga utshwala wasecela ukuthi akamshayise basebehambisana bonke bajwayelana kanjalo hayi ngingamnankinga hayi ehlalwe phansi uphuzo kuphuzwe kusho ukuthi lo owakaZondi unokuthi ahlahlale asukume athi yena uyinsizwa yena sitshela ukuthi yazi angashaya sonke la ushaya nina ufuna nama ukuza naye ufuna ukushaya thina amkhuze ke lo uzwe ngoba uyena omaziyo futhi uyena othena abahambe naye amkhuze hayi iphinde kuhlalwe phansi kuphuzwe kahle indaba yonakala la ngasuka mina indaba yonakala la khona owabiza khona ngamampondo ngabona ukuthi lezi zangakithi azithandi lezi zangakithi lezi engisuka nazo lemzimkhulu ayi wase
ngagcina kuxatshanwa kanjalo kuyinto ezophela yakhuzwa ngase ngisukuma ngiyochama. Kanti into ayiphelanga ngezwe sekukhala amabhodlela uyabona uma ngichama la nami sengiplakile ngezwe kungathi kuyaliwa ngalena uma ngibuya ngabona amabhodlela ngabona ngebhodlela adakhela ibhodlela elaliza kanje ebusweni ngabuya eceleni la yoshaya udungeni kanje lafa ngabuka ukuthi ubani oshawayo la ngabona lezi zangakithi ukuthi zishayana nokuzwe ubambene nobani naye lo mfo lo wakaZondi. So bayamhlanganyela ke manje ngakhuza ngithe uma ngiqeda ubalamula lo mfo lo wakaZondi wabe ngisakhuluma nalamajida ngisawabuza ukuthi kwenzekani kanti lo mfo lo wakaZondi uzodosa ibhodlela lapha ngezwe likhala la kunengozi nje la ngezwe likhala la ekhanda ngaya ngayowa uma ngingadi la ngiphapha amakhona zabe zimbamba lesa ngakithi zimshaya ngabe ngisukuma nami ngidosa ibhodlela ngipheya ngabe ngilishaya ekhanda ngabe ngilishaya ekhanda nami ngabe ngalishaya ekhanda ngithe ngisuka lapho sabe sisuka kuliwa kanjalo sathi kwathi uma kuliwa samhlula washayeka kabana bakhuza abantu sasuka sathatha utshwala bethi sahamba. Hayi ngakusasa ekseni kufike omunye umfowethu owayiqashile omunye nje owayiqashile eduze nalapha wathi hey madoda kushubile lo mfowethu lwana okakhona kulezi ndawo lezi uma uyale ngakondwe kwesinye kodwa isigoli wathi wayebuya engathi wayibuya khona ethaveni wathi hey madoda kushubile abalekani ngoba lo mfana lo ebenumshaya izolo ubuyile sebuya nobhuti bakhe bephethe izibhamu bezonifuna lapha ethaveni babuza ukuthi nihlalaphi. So ngiyinina ngabe ngiyaqoqa manje umthwalo ngiyabaleka. Wathi lo waseMozambique ngoba naye wayikhona eshaya wathi hayi washo kanjena wathi hayi khurulekani into encane le uyabona le eyokuthi isibaba mina ikhona inyanga ngiyaziyo iyangare ngakithi kodwa ngare ngakithi eMozambique sathi hey siyofikelwa ubani eMozambique ngikutshela ukuthi mfethu sathi ayikho into esikayenza asimlalele lo mfowethu lo wathi usiyasimlalele lo mfowethu lo hayi wasuka lo mfowethu lona wathi hayi madoda lungisani 5,000 mina ngizonithatha ndinibeke umanaki lo 5,000 lona ogibela niyakhona noma ukuyokhokhela inyanga la khuluma ngayo lapha u5,000 phela okuyokhokhela inyanga eyokuthi isigqihela isibhamu nigibela ngani imali yokugibela sazoyizama phela soyifaka ngaphezulu u5,000 okukhokhela inyanga hayi hlanganisa amakhanda namajita vele uDisemba kubonasiwe uhlangana u5,000 ihlangana imali okugibela sigibele ay ihambe imoto ihambe futhi mina uyabona ngangiqala ukuhamba kangaka hey sihambe ngibone ukuthi hey siyaphuma phela kuleli lezi ay sayosho kaMhlaba singalibona ibhodi elibhaliwe kaMhlaba iyalingana ay sangena ngalibona lithi Mangosi
safika komunye umuzi lapho ngoba sasihamba ngemoto yomunye umfowethu sasesihamba manje kwakumina nalabafowethu sasiba u5 kube udriver lo we6 umunye futhi omakhelwane onemoto sasimqashile samkhokhela kwase sekuthiwa sathi masifika kulomuzi lo sangena unesithunzi lwamuzi lwana kuyabonakala ukuthi umuzi wenyanga lo unesithunzi sathi uma sifika khona sangeniswa endlini kwathiwa ubaba sabuza ukuthi sokwenzani sathi sichaza isitori sethu kwathiwa hayi ubaba akasebenzeli la usebenzela ehlathini uma sibuza ukuthi kephi ehlathini kwathiwa eMozambique mana bona ukuthi la enifeke khona ikuphi theka mhlawumbe yalingana umsemangozi kusemangozi nifika la ubaba akasebenzeli khona lapho umuzi wakho la kodwa akasebenzeli khona isigodlo sakhe siseMozambique ehlathini kwathiwa ashiye imoto sizoyithatha uma sesesibuya singene ngenyawo ngoba la esohamba khona ayikho indawo ukuhamba imoto ukhumbule asinayo ipassport hayi sithathwe omunye umfana engicabanga ukuthi angimazi noma ngathi uyisicashalala sakhona kulomuzi sithathwe uyena ukuthi uyositshengisa isigodlo futhi nithathwa switchboard manje into enjalo asithathe-ke lo mfana sigudle lo mfana uma ngimuzwa naye akayeno wala ngathi wakhona ngale ngoba ngezwe uma bexoxa ilanguage bayezwana nalo mfowethu esihamba naye waseMozambique ukusho ukuthi wakhona ngale bayazana futhi hayi sihambe ngikutshela ukuthi salibona ibhoda njenganale leli engenwa kulona sasiqasha sasihamba sicashela amasosha imoto zamasosha singena ehlathini sigudle ngemfula lapho ukhona umfula omkhulu la okuwelwa khona okhokha khona imali safike sakhokha khona imali engango 1000 rand yokuthi siwele le mali manake le mali lo 1000 enokhokhayo la ukuthi niweliswe noma niyayiwelela la phela ngabona umhlola wethu ngabona umhlola leyato leyana ngangiqala futhi gaye ngiyigcina uyabona umuntu ngangibona ukuthi lana umuntu uzofela kude phela la ngase sengicabanga phela mina ukuthi abange ngibuyele emuva bangidubule ngife once noma ngife ngigqinywe izilwanyana zamanzi la lalela uma sifika kulomfula ukhona umuntu ophethe induku yakhona inesibhukavuka senkukhu lapha ngaphambili senyama yenkukhu ethuthiwe naye lo muntu lona wakhuluma wakhona ngale Mozambique ngoba bakhuluma ilanguage eyodwa nalo wasemtshela wasebuya kuthina esitshela ukuthi bafethu khiphana 1000 okwelela ngaphesheya mude lo mfula mude nje umfula omude ongangeke ukhona ukuthi wena uyasibona ukuthi isiziba lesi manje lesibhuka senkukhu esothini sidriver lalela ke kwase lesibhuka ke senkukhu wasifaka emanzini wasithi ngabona amanzi enyakaza kunento engathi ezinyakaza lapha ngasho ngathi hayi ianaconda ngiyigcina ku TV ngiyibona ngamehlo sahlehla kancane nabafowethu saxwaya wathi lo umfowethu lona waseMozambique lo sasihamba naye hayi ningesabi madoda
iyona transport yokwelela ngaphesheya. Hayi sisama ngazo ilokho sabona kuvuka ilokhunja umhlani we-crocodile wesilwane esiyi-crocodile uma sifika la wathi wabesesitshelile ukuthi uma ijika ithi asime on the spot, uma ijika ithi abawu2 bagibela kulomhlali. Ngatshela uMasiya noZwe ngathi hayi qalani madoda. Wathi uma yena wayezoba wesithathu umfowethu lo elokhunja egibela la ngenhla ngasila ngasekhanda layo le crocodile. Hayi yathi uma ijika lengwenya wabegcuma ehlala lo mfowethu wabetshela labo ukuthi hey gibela fast yabishosholoza wabesikhomba indlela isibhuka ngenduku eyithi okusho ukuthi sona starring lesizwe a director ngasiyo lengwe uma befika ngale bejombela ngaphesheya. Wabebuya futhi lo mfowethu wangajomba yena wabebuya futhi eyibiza wayebatshela ukuthi abajombe wabeyibuye ibiza wathi uma ifika lana wathi hey gibera eseze wathi uma ifika lapho gibere kajomba sajomba nomfowethu lo nomunye sajomba sawelela ngaphesheya saze sawela sonke. Hayi siphinde sahamba ehlathini siyaqushelaza la ehlathini saze sayofika uyabona lamahlathi lawa avalekile ozwayo ukuthi kuke kunuka amaphunga ahlukene inhlobo ngenhlobo kungenqeni ukuthi kunuke isitew senyama yenkomo lawo mahlathi lawa kanjalo. Sathi uma sifika lapho sazibona izinto engathi ziyizindlu uyabona izindlu lezi zakudala ezivele nje zathiwa kwahlanganiswa kwathiwa sazibona sasondela esathi uma sifika kwafika yena lo mfowethu lo simthathe lapha wesichashalala sayo lenyanga wathi mayifika wafike wakhuluma ngale language yabo kwabese kwathiwa asingene sangena kulo ndlu leyo incane ubasile la kuyashunqa sabika istory sethu sitshela abani samtshela ukuthi sizogqihela inhlavu ukuthi ingangeni inhlavu emzimbeni. Wathi hayi khululekani kwathiwa ashaye phasi u5000 so ushaye phasi lo 5000 sibese sethi wozani wabe thatha nje ibhakede u20 liter wabethatha ibhakede lu20 liter wathi wozani. Uma sifika laphana kunomgodi laphana ongena umile umbiwe kanje umgodi ulingene wena ungena uvele ngekhanda kangaka uma kuwukuthi uthanda ukuba mfishane ukubekela izinto ukwenzela uvele ngekhanda kuphela. Hayi wathi asikhumule sihambe kanje sakhumula mfethu lapho sahamba bujwabu wathi asingene kule mgodi umuntu unomgodi wakhe futhi nangana nonke noba5 sangena so5 hayi sangena sababa u4 abafowethu laba basemzimkhulu thina nje abasemzimkhulu abafowethu laba bawu3 basemzimkhulu ube yimina ngoba lo mfowethu lo waseMozambique yena wathi hayi uzokwathi ugoduka kancane sayabaleka pheshana dembeni. Ngabona nami ukuthi mhlambe iscam nalenyanga bafuna ukudla
imali bafuna ukudlayela yona le mali kodwa ngaphinde ngamthemba ngoba sesihlale kakhulu naye futhi uzishiyile into zakhe lapha la iqashe khona hayi singene kule mgodi kubuyisa oplastic yabo oplastic abaqinile la bengathi bafuna ukuba yosale hayi labo abakhapha imvelo uma ungena kulomgodi kubekwa ibhakede lakho ibhodi into engathi ibhodwe liyanto engathi ibhodwe lenamanqina amathathu ubekelwe lakho ugalaza ubekelwe wakho lana oku size 3 okuphume eziko emlilweni ubekelwe bese kubuyisa uplastic kanje ukuthi uyaqhuma kahle sasiqoma ngangithi kuyafa wasiyeka elokhu ihamba la ibeke amatshe la ngaphezulu awukwazi kwenzani izandla zila ngaphakathi kulento le ngoba kwangena kunzima ungena kulelo khona wathi singathinti singaphumi engakasho ngangithi ngiyafa kwangathi uyaphela umoya sagquma ngajuluka ngaze kwaphela ukujuluka ngaphakathi kwaphela ukujuluka kumina ngaphakathi uyabona uma sokungasekho manje sowubona umuntu manje usajuluka kodwa faka ngabe ngiyajuluka hey ay usaqeda lapho wagcina esikhipha ethi asiphume sathi uma siphuma lapho sasitshela ukuthi ikhona enye into asazosenza yona mhlambe asazoyenza wathi hayi niqedile buyelana emuva wangicabanga ngisho umgcaba nje azange asenze lutho wasiqhumisa nje kuphela wathi hayi qedile phela umsebenzi buyelana emuva 5000 khona ngangathemba yathi le ndoda ayi madoda mina ngisaqhubekela phambili wathi hayi uyahamba yena usaya kubo uyabuya uzobuya next month uzobuya ngoJanuary hayi sibuyele sathi uma sabuyela kwathiwa sibuye sibuye ngalondlela yengwenya sibuye futhi ngayo ke manje asenankinga nayo sesiyibonile ukuthi iyasebenza iplan yengwenya sesiyajomba nje sisho phakathi isijombe seqe sabuya sathatha imoto eManguze wasibuyisa lo mfowethu uma sifika la basitshela iziqashi nomastende basitshela ukuthi bebefikile sibenzeni abafana bakaZondi ngoba bayazi ukuthi bayingozi futhi banamathekisi abanye babo badrive amathekisi bayazi ukuthi bayingozi le ngakube Ndwedwe sibenzeni bafikile la bephethe izibhamu bazofuna thina base bethi bayawushisa lo muzi kwathiwa akulindwe bani umastende wafika wakhuluma nabo wathi asikho ngeke bazibashintshise ikotishi lakhe babethi bayalishisa le kotishi base bekhuzana bodwa bangalishisa ikotishi bantu bazophinde babuye banilindile hey ngisenalo uvalo ngoba leyanto esiyenziwe iliyanyanga ukuhambela ukuyoqhuma eMozambique ehlathini laseMozambique angiyithembi kahle hey ngikutshela ukuthi sahlala sathi asiwuthemba umuthi waliyanyanga yaseMozambique yale eManguze ay sihlale kwathi kwadlula lolo ingicabanga ukuthi kwadlula insuku ezimbili kwathi ngolosithathu ngezwe ngoba mina ngangisendlini abafowethu babehleli la eduze kwendlu bephuza kwakuyi 24 eDisemba
bephuza. Sizovuka nge-25 sigoduke. Silungiselela ukugoduka. Sasogoduka ngawo uKhisimusi siye emzimkhulu ekseni. Hayi bephuza nge-24 intambama ngisendlini mina. Ngesikhathi nje kwakuyizikhathi lezi zabo 5 6 intambama. Ayi ngezwe kuqhuma isibhamu esathi nje ngagxuma ngayeke ngangikwenza ngaphumela eminyango. Uma ngifika sebekhona sebegcwele igceke labafana bakaZondi. Bathi uma bayabakaza ngabona ukuthi wonke umuntu wabe ubaleka ngene endlini ababeqashile lapho babebaleka bengena ngaphakathi endlini esendlini sabo. Babe bemini ngathi uma ngibheka lezi zakithi ngizitshela ukuthi ngizozifica ziphansi ngafika zimile zibakhomba zithi dubulani. Bashintsha babona mina wase ethi nangu omunye ukusho yena lo mfana lo esasimshaya lapha eTavern wathi nangu omunye babe beshintsha isibhamu besikhomba kumina ngathi ngithi ngibuyela ngaphakathi ngisathi ngiyabuyela babe beshaya ngacimeza ngazitshela ukuthi ngiphasi uyabona uma isisho isithongo udunyelwe uyahamba umqondo lapho ngathi ngiyabheka hayi man ngisaphila ngathi mangibheka phansi ngabe ngibona okuzinsinjana laphansi okusho ukuthi amabullet inanga laphansi babakaza babuka ngathi ngangingenaso anginaso kwayiloso sibhamu ngabe ngithi imani bafana bami ngingene endlini ngiyaboya ngisayolanda esami nezabafowethu. Ngathi uma ngingena endlini babe beyophuma ngegate uma ngiphuma ngathi uma ngingena endlini angikhoa loso sibhamu ngathi uma ngiphuma ngibambe esinqeni ngababona lapha egate bethi siyaboya beyophuma egate nani ngabantu abafile hey sasifile lapha sasifile kwakuphelile ngathi kwakuzoculwa amagugu. Hayi ngikutshela ukuthi sabona lapho ukuthi hey sayibhunga sonke ukuthi hey bafethu uyasebenza umuthi wale ndoda yaseMozambique uma wezisa usiyalela umuntu no right. Hey ngoba phela ayengaba nini hey hayi ngabe kophela ngiyabona nje sasike sifike sisahamba nje ngisasethi yagoduka ngakusasa ngoKhisimusi sasiyofika sekufike soyizidumbu. Hey ngiyakutshela mfethu hayi ngikutshela ukuthi kwathi ngelinye ilanga kwaphela kwashaya uJanuary kuthe kwathi uyophela uJanuary sesibuyile nasemakhaya ngoba sagoduka sesisonke sekukhona nalo mfowethu lo mfowethu uMoses lo waseMozambique. Hayi sithi hayi asambeni siye eTavern siyophuza. Hayi sathi uma sifika eTavern nangu lo mfana lo wakaZondi bahamba ke kodwa manje bayoyithunga baphinde bazidonse isibhamu. Bathi bengakadubuli ngoba nabo basesebebona ukuthi kusho ukuthi nathi sinazo izibhamu kanti thina sasizoziphuzela nje kuphela base bezidonsa wase kukhuza omunye ubaba uNdlovu wathi hayi mani bafana ayikhulunywe lento le. Kwasiza yena kuNdlovu wahlanganisa wathi hayi into uma ikanje ngoba khona olimele kulento le kuqatshanwa ayilungiswe ngomlomo nina enithena limaza lo ethengani ibhodlela niphuzise lo niphuzise laba nincephezele thengani ke sinebhodlela manje njengoba phela nawe washayeka ekhaya
ngasho ukuthi ngashayeka kwase kunganakwa-ke lokho ngoba mina ngashayeka kayi-1 kancane futhi ngaba nengozi nje sase sesingasayikhulumi leyo wawukuthi hhayi wathi lo baba hhayi akuthengwa ngingasakhulunywa sekwadlula asithenge thina sithenge ibhodlela kuphuzwe hhayi wase bevuma laba bakaZondi sase sithenga sase sithi ukuthinta kancane la kubona sabe sabashiya sathenga thina utshwala sabuyela endlini ukuze kungaphindi sithi sesibona ukuthi hayi manje sesiplakile kusuke lokho futhi ngoba sasibona ukuthi uyadelela vele wayidelela lo mfana namanje uzoqhubeka udelela uzodelela kakhulu-ke manje ngoba phela usehamba nomfowabo and baphethe izibhamu yabo hayi sibuyele endlini hayi uma sibuyele endlini-ke siyophuzela khona hayi kwabe kuwukuthi phela kanjalo into yethu nabafana bakaZondi kwabe kuwukuthi siyaxoxa nje sekuyahlekwa ngoba sathi sihlangana nabo ngathi ngiserenki ngambona omunye emile wathi hey naya le ndoda ngabe kuculwa amagugu le ndoda inyanga yakho yasebenza sengincoma omunye walabafana bakaZondi hayi yabe seyiphela kanjalo-ke into yethu kwawukuthi hhayi axolelwane akungcono kodwa mfethu ngoba phela akulimalanga muntu akekho owahlukaniswa nomphefumulo wakhe eyi kwaba ngcono mfethu and kwasiza yena uMoses ukuthi asithathe kube kuwukuthi wazi inyanga yale ngakubo hey ngabe kwaphela ngathi lapha